mundebereye umuntu. Nimba uri gukomanga gake byaba byiza ukoresheje aka. cyangurwa Ajya peti ntago waduha imyenda. ntayo nabaho. Uzapfa gutyo wanuriwe. Nabayeho mbabaye ibyishimo nabyo banyifatizo bishima birandenga. Mani ndambiwe nukuri kose. ariko ntabwo ari ukubarambirwa, ushobora kuba ari njyewe uri kuvuga gake, uri gukomanga gakeya. Mani ndarambiwe, ndarambiwe. Amani wasanga ari njyewe uri gukoma gake. Kwa jina la Yesu mundebereye umuntu. Nimba uri gukomanga gake byaba byiza ukoresheje aka. cyangurwa Nukuri kose. giore wanyu nashaka iki mwabyana ko muduha imyenda. nyibimye mwakora iki Ave nosia. Kayiba. Bose tugira ngo kwize mukayibaza Tugiye kugenda tuyibe. mwatinze nta byarata Ndegengeye kuyiba. mugende Ndegengeye kuyiba. Bumva busigaye hano mwana. rata Fabrice ndagenda ujya kuyiba. mureka agende Ajya peti ntago waduha imyenda. ntayo nabaho Uzapfa gutyo wanuriwe. Veride ayene de burudi ofurasi.